Huihchhuk Hnahthial Vawiin ngaithla tu le thlir tu zung te chibei vek ule Vawiin khan Hnahthial District Bawrhsap pu Chauuhnuna kai shwain DC Mingching Hall ralang tlanga kum sang ni somni palia Chapchar Kut mandan tu relin Hnahthial District Chapchar Kut Committee an thukhom kai shwai tu District Bawrhsap pu Chauuhnuna chuan Chapchar Kut chu mizo te kut poimo ber le ngai ven hlo ber ani angin ro pui ta kamhan ni se adu thu asoya namzia rang le nun phung te choi nun le von himna na man tangkai ani theinan du sakna a hlan bok kalkhom te chu kumdanga lom to thindan ai tha sian chuan in thlashung hak lova thuron peshe lo turin le mizo namzia rang von nuna choi kan ani theina hmalak dan kong ngai tua chanlak pui turin a som bok meeting chuan kumin Chapchar Kut chu sarkar in a hun tura arwat mars ni khata Hnahthial ground number 1 bazar man ni se ti in arela Kut pa atan south tui puibial tu MLA som ni se ti in Kut thleng tu atan DC ni se ti arel Vawiin meeting chuan organizing committee atan sub headquarters YMA te chu arwata atulang le than tiangin sub committee sang ruatin Kut man tur hi lo ruam han se ati kumdanga ti thin dan angin department sang te chu an chan bwal theu mo phurna pek an ni a Kut hlotling tak ani theinan an mo phurna theu thata kalen chuak turangin le som an ni bok Chapchar Kut lomna hian mi zong som ni se ti ani a heta kal tur te chu mizo namzia rang lang thei tura in chei vek turangem ni se ti in mi Chapchar Kut than ni se ti ani bok Vawiin meeting a hian Hnahthial District chhungah department ho tu te baka NGO hruai tu te an tel tha hle Vawiin khan Fisheries Department Hnahthial District chuan District Fisheries Development Officer Office Bazar veng Hnahthiala Hnahthial Fishery Association nian kopin Fish Farmer Training a buatsaih he huna hian Hnahthial kho chhungah chhungah dil nei le chhungah khoi vultu te hna training pek ani he hun hi DFDO Hnahthial pu George lal nun tluanga chuan kai shwain pu thakima President Hnahthial Fishery Association chuan hun ser amang common ka breeding chungchang zirtirna pu H vanlal farm ki ma FEO retire hne tanga ngai thak ani sanghadil siam dan sanghadil omzen nei zo ka enkol dan le sangha cho pek dan mu mal le thazok chungchang zirtir na tingai thak ani bok pu pilal tan sanga secretary Hnahthial Fishery Association hne na tangin lom thu soi ngai thak ani a hemin hu hiang kum sang ni somni pathum atang a sang ni somni pali atana Hnahthial Fishery Association shwai tu thamna nei ngal ani a tlaya cholui kil ho ngal ani Hnahthial Fishery Association try to thar te chu President pu silal din tluanga model veng Vice President pu F lian kima model veng Secretary pu pilal tan sanga veng lai Assistant Secretary silal pian thanga pinial Treasurer pu silal zika bazar le Finance Secretary pu ke zaliana pinial te anni Pubilal chan hima SDO P&E Hnahthial Sub Division chuan thu chhuwa siamin naktuk inrin ni chomadar somle achan ve atanga tlaidarli le achan ve inkar hian buk puilain thuam that na tho ani dona hemirwal hian Hnahthial ru theirat min lokon 33 kV line pot testing nei tura hmalak nga zel ani don awangin power supply a khailak dona mi puite kan inshiat tirlok ani ati heti rual vekhan SDO P&E chuan Village Council tin te hne na lo hal changangin na asiama heta tarlan ani danin District Fire Prevention Committee ni somthum pakhat thakhat sang ni somni pali chunudar nia DC Conference Room meeting thurel angin huan le lo ram hal alo hun nai le ta a mipui electric mang tu le Power and Electricity Department ten power supply line le bungrua te alo himjok theinan line naya huan le lo wat tu ten mei kong thataka siam le electric ban nai zong fai taka then 5 vek ni se power supply shutdown ngai alo ompal point anwai phone number da hian shiatir ma sak vek itum sham angu hei hi shiatir na ngai mi puine na minlo point zar sak turin ka nge na cheti im control room number pariat pasari pani pakwa pariat paruk pariat panga bial a shiatir turin angen bok Chief Electoral Officer Mizoram tu choin atarlan danin Hnahthial khozol saitwa le lunglei District Election Office-a thoktur Upper Division Clerk UDC ada thara District Election Office Hnahthial District a thokturim pujon hual ming thanga din thar school mual aizol churuatani
ani ba ka kelal wat kimi chu District Election Office sai tuala ada boka thuam lalmuana po District Election Office lungleya da ani a lalruat kimi chu District Election Office khozola thok turati ani bok Mizoram Tug of War Association Hnahthial District chuan Hnahthial District Tug of War Championship sanghi somni pali a buatsaih dona he championship a hian Game and Sport Association zungzung te telvek turin an som ani championship hi February ni kwa sanghi somni pali jingdar somle achan ve a ne chan tur ani squad hi A+2 ani tur ani a mi pariat teri zong bel khom hi kezi zaruk ain atam turani lo squad a hian natna benvon nei thisen sang zunthum nei te tel lo tur ani entry fee cheng sang ni party mani tel tur te chuan February ni riat sang ni somni pali ma in CS1 lal thara secretary organizing committee ne na hiam team squad list ele entry fee thelu tur ani tai draw hi February ni riat sang ni somni pali zanda rukle achan vea puep zo sang lian in pinial venga nei tur ania heta hian chim ai o mi panni cheu kal tur ani loman pakhat na cheng sang li le trophy panni na cheng sang thum le trophy pathum na cheng sang ni le pali na cheng sang khat ani ang Hnahthial District Football Association chuan February ni ruk atanga ni som pani chung hian First Division Football Championship sangni somni thum tunhi li a huai hot dona heta hian team pasari anin eldon ani team tel turte chu Bazar FC Chalmari FC Denung FC Electric FC Kanan FC Penial FC le Thiltlang FC te anni a anin khelna mun tur hi Hnahthial District Football Association turf ground ani ang Vawiin Khan Chief Minister Pulal Doma Kai Shwain CM Meeting Hall a Mizoram chak lak na kong pui vai reng te le sai rang inkar kong chhezwal thom that dan tur le four lane turan ha tho tan thwai dan tur ngai to ania puwan lal lana Minister PWD pu TBC lal ven chunga advisor to CM le na tho tur kai noi department mi poimo te amtel he huna hiam puwan lal lana PWD Minister chuan kong pui repair atul to ziate mi pui te momo phur thin truck owner association te point Chief Minister ne na an thlen to thule fur alo thlen le mai don awanga man mo atul thu te asoi ma sa a himizo hiam halak ngal dan tur an soi zui ani NHIDCL lam hian an champua chin te chu fur ma atul zual an khoite tur thu an soya forest clearance a fel chuan four lane na tho an tan ngal mai don ti an soi PWD lamte point an enkol chin chu achia lu tuklo thu le atul zualai an khoi ngal tur thu an tarlang Council of Minister meeting in angai tua zui ngai thil te chu Council of Minister meeting nei le masabira zenda tan da pe man an tumbok he meeting a hiam PWD planning environment forest and climate change le law department IoT an telani Doordarshan News Director Punam Pibo Marine Mai Cham Vawiin Khan Home Minister Puke Sabdanga chu opisa komin ramri a khwa khirna omkara zona thak ten Doordarshan kaltlanga chanchin an inshat pozel the dan turte asoi pui DD News Director hian Home Minister akomna tunhaya Mizoram le Myanmar inri na mun atlona a thil mu te shilin sarkar lai puin ramri hung le free movement regime ati top chungchanga ramri in zofa te chu chen sang ma se henglai huna yan in takin an la khosa ti amu thu te thu thar the dar na manrua sang sang abikim Doordarshan kaltlanga an inshat poton dan te chu chunzom zel adu thu te asoi ramri a ven himna le tunhaya Home Department in check ge sang sanga thu pek zom tura ati chua te Home Minister le athopui te na tho chu tha ati thu ashila Home Minister point ramri a ven himna le khwa khirna kalpui chu thilhar satakani thu le abikin Myanmar ramri a pheichuan tahan thlengin zofa te an chen awangin sarkar lai pui malak tumna po ngai tua ngai tak ani thu te asoya DD News Director in DDK kaltlanga inkom na nei tura asom na chupomin karle ni lai ni khian live program siama hunmang turin ruwa manna an siam dun bok ani
Vawiin Khan Chief Engineer Irrigation and Water Resource Department IWRD Conference Hall Minikoa IWRD Hnahthial Official 10 Technical Staff Meeting anneya he hun hi IWRD Minister Pu PC Vanlal Ruatan Ahman Pui IWRD Minister Pu PC Vanlal Ruata chuan Sarkarim Policy le Framework adwan te tar langin Department Official kalkhom te chu kunna thoktu te mason na na theitop chwa turin acha Department Hnahthial thoktu in dailo na te po azia theinan malak mek ani thu soin sumin dailo le ma se bule thai chom na tur tuilak na tha siam chu sarkar flexi program pakhat ani awangin mamo zwal pui ang te hno kha ani theinan malak zel ani tur thu asoibok pu PC Vanlal Ruata chuan IWRD na te chu hunbi ne tho ngai ani awangin ahum taka na tho zung apoimo thu tele department mai pia lama rampum puin ma ason zel theinan central atanga sum hai chuak thei turin project chale chen fa kum turte duang chho zel turin afuya minister chuan department official te anna tuang taka an tho zel theinan du sakna ahlana ramtan theitop chwa zel turin afui bok Nimin Khan Higher and Technical Education Department Minister Dr. Vanlal Thanachuan Institute of Advanced Studies in Education Republic Venga New Age Learning Center thar chuhongin semester opening program khwaliana atang zui ngal New Age Learning Center hi ICT based library resource munpui ania UDMPA Department Hnahthial Aizol Smart City Limited Tumadin ani Pimal Somtuang Assistant Architect in Technical Report ape Higher and Technical Minister Dr. Vanlal Thanachuan Learning Center changtung takzirna indin ani chulom atia khovel changkang zela thiamna le resource nei te puntir ve zel angaya zirlai te ta na changkai tak turman ro thale changtung tak a umta chulom ati thu asoi zirlai ten lok taka anman theinan malatu department te chunga lom thu asoi bok New Age Learning Center honna hun man zo hian IASE semester opening program man zui ni in Professor Lalian Zwali IASE principal in akai shuaya minister chuan teacher education institute ta zirlai B.Ed M.Ed le PhD te chu malam huna zirtir turin tlak le ram in nga na tur ani thu shilin zirlai ni lai atangin zirtir tu tha rin omle in pemi ni tura ril ru siam turin afuya research institution ani angin research project lian tham tak lak lu konga te theito pam hala turin thoktu te le zirlai te acha bok Mizo National Front General Headquarters chuan thu chhuah siamin January ni somni pakua atanga abial chung ko sang tu azin kwal mek thorang bial tu MLA engineer aro minglian chuan ninga ni khan international boundary le ache vela fangkwala helai huna BSF 184 Battalion D Company Commandant Churam Ridin Munte Soipuin Incom na hun thatak anei pui engineer aro minglian MLA chuan an duty na chungchanga harsat na an tole tolo thu te zotin BSF ho tu te hian harsat na an nation lo thu in an lo changa BSF te hian an kem chunga Mizoram Sarkarin eng electric polu sak venge theise an du thu ero an lo thlen ve bok engineer ro minglian MLA in abial fanna hian international boundary fencing hungdan chungchanga ram engemoza kan chan ni in asia abial chung kho pakhat phei chu international border fencing pon lama hiang nge ani kan pile putin an lo lwa chin ram engemozat india ram kan ni nuwa border fencing awanga kan chan hi ui takzet ani ati ni in antar lang katizong kha Huihchhuk Hnahthial Vawiin an ngaithla thei te chu ni a ngaithla tu zong te mong tha vek ule